Iciko elidume izwe lonke nelidweba imifanekiso yezihlabani nabantu abahloniphekile kulelizwe uLebane Serenje odume ngelika Rasta lenze elidume ngakho Kwakhangel'amankengane ekuseni namhlanje ladweba isithombe seNdlovukazi kepha ke kulokhu wehlulelwe bukhoma yingane zeNdlovukazi intombi zomhlanga uNonkuleko Hlophe noNdaba ezinhle ekhumalo basihlanganisele lo mbiko. Ngibonga kakhulu buza kumina nje sila esigodlweni Kwakhangel'amankengane kanti njengoba ubona nje uza kwethu uNdaba ekhumalo uzokutshengisa la emva kwami ukuthi ke kukhona umdwebi wodumo uRasta la enze khona isithombe seNdlovukazi yamaZulu kodwa ke umdwebo wakhe abantu abaningi uhlezi ke ukukhulunywa ngayo esukela namhlanje sinenhlanhla ukuthi ke sinamatshitshi nawo afikile ukuthi azobona ukuthi ke angabe umdwebo kaRasta uhlabahlosile na njengamanje sokhuluma nalo elinye itshitshi ukuthi ke kube yilona elizoba ijaji ukuthi unjani umdwebo kaRasta. Umdwebo kaRasta muhle kakhulu sawuthokozela usikhumbuza ukuthi asibuyele emasisweni empandeni zethu kakhulukazi ngoba nakho sikhothanyene nawo mama wethu wesizwe siyabonga kakhulu ngawo uhlezi usikhuthaza njalo futhi siyabonga. Sizathu kusondela ukuthi nawe emlaleli uphe iso ukuthi ngabe mhlambe ke umsebenzi kaRasta ubona kanjani sizozama futhi ukuthi naye sike sikhulume naye ukuthi ke Rasta angabe mhlambe yini eyenza ukuthi mengabe uqala lo mdwebo weNdlovukazi yamaZulu kodwa mase uyaveza futhi nokuthi ke idabuka kuphi. Ngicabanga ukuthi sense kuyi history abantu bazosala belomdwebo lo bewazi ukuthi umama ebeqhamuka kuphi njengoba ubona ibackground yami ngifakile ngiyaseswatini la qhamuka khona from ku royal family so ngicabanga ukuthi ngebackground also izomletha imkhanyisi ebemuhle ngendlela emangalisayo. Mlaleli lapha ekhaya uwena kumele ubone ukuthi ke uRasta uthe usukele eGoli ukuthi ke azohlonipha iNdlovukazi yamaZulu uwena yobusubona ngibuyisela intambo estudio.